Kwa musia isi wese kila undu wonde nthini wa thayu withia wana Matambya kana withia wana stages orondu ulika kila stambe ukaingi na university nota nthini wa Mutwaano itu na nthini wa ndusi itu ini muthenya wa muthi tinene ya Matambya ma Mutwaano iyo ni stages siva sithia wa nthini wa Mutwaano nukuma miaka yiva na ni maundu meva weta musia isia wale kwitha uyi expect nthini wa miaka isu na indi musia isia ndi kuthocha wose buku ya kuose kalamu kaku kwa simu ya kubindwe ubingwe kwa notebook ni kwithiwa wa wisomethwa ni mutai witu Reverend Grace Kalama yulu wa Matambya ma Mutwaano nikenda weke kustuka kana weke kubwabwanwa ni maundu methi wa nthini wa Mutwaano waku umane ni cha wale kwithiwa wetelete kana ni cha wale ku expect nthini wa miaka ila wi nthini wa Mutwaano waku na ndi kilungu wetu ni Veronica Siombua na mutai witu Reverend Grace Kalama ndikiwa no tukwate nthini wa YouTube ta Mutongwe TV/FM official naomba tieta Veronica Siombua nthini wa mitandao ya mikumbukanilie ethawi na ikule wenda ukulya kana undu kwenda kutawani mutai witu no tumendeni wa namba ya ile 3 ile 3 imwe 5 na ile musese ni kwate timi na kilungu no kwithiona mana wale kwikalata ndini wa Itambya ila we ndini wa Mutwaano wako tikali ndini wa kilungu cha monde. Asante sana. Thank you really Nessa. Asante kamwili ni museo asante muno ndo ndembese na kundete kondoko kwambia mgawo witawana zamar oh it is a nice place ni witness ndo akwiriwa niba ni museo nduye Nessa chumwa ni kiseo ninaitumisia onde cia utungia ngai mubea na kumuthaitha na kukira isitwa yake nundu ethitwe muikiku mavindani onde ngitunga mubea kondo wacia isia maitu na nundu wa simu nyingi na makolio ala makolite kwanza vinda gitu naise ndikakuniwa wiyo indi wethia makunite basta ambo mbithukisi kwa nini we ambo mbithukisi na wethia ndina choice no ni methukia cia na ngamateithia nundu no ba Thambalala tuta matonda gotethekia no ba Thambalala baivangi ange megita yele kanyala itu undu wemeva ni watu Thambalala cia maundu na makethi wa mema seo be mutumio kwitwa Deacon mutie ni wa bandu beta wa mutitoni ena muka wake mambite kindu ni kiseo twemeva nundu ni tuthambalalitie maundu Nessa na tiwe eweka ni aingi nundu indatika sithasi nini nicho kitimi tutamuweta karibu sana musiaisia nikenda tuthiemwe na ngai yakwathime na kukwika Nessa ni tuyasia nthini wa bala windu kema kindu kechengo nundu wiona ngai asante ndienda tubundise musiaisia yulu wa Matambya ma Mutwaano niuga kwikundu kwita wakati jui stage yange magetwa donkey stage isu sionde konesi sisi konesi ni jiva neto ndizi tukenda na kwebagia ndizi mugamba na izi ndukagulie kose umwenye wina mwenye ndukagulie kwamba ina ene nundu nukukonia nienda kwambililia na kwasia nikana musiaisia witu tuikwe kala koyo lwande miaka yonde aneni manena mayasha tujikala tangu nguje kala maana tatu ngu na nisemo twikalile twiyelelo kedi atuyise kana tuyitwe yulu wandi okwebinda Yobu kilungu che 14 na mswa 5 waisi ngai yete mibaka ya thayo wa mundu ndutatonya kukila nayo asabuli ya elesia Nessa miongo kenda na muswa we 10 yasia nundu mundu anengetwe miaka miongo muonza na yaingi bani miaka miongo nyanya nayo ni miaka ya chao ya thina na muswa we 12 muthukumi wanga inda biti asia manyisia kutala mithenya yakwa niyo sengo yichao thina wi nenda kunena na musiaisia ni mwie tuyikala yulu wa nthi miaka mingi tuyikala okwethinda na nomba ka wiyele wenda wikale thayo musio wa muwo nomba ka wiyitikile no yiyele wa wivindani yipa na especially nthini wa marriage and wenda stress nomba ka wimanye wivindani yiba na ndanabika bau Siombua mwana akwa ni tuisa umanyisiana kena 8 kutala miaka nundu ni na thina na 8 ibinda ya kwibawa ayo faluku ayiyona ayiwa tamwana ke
enda mundu ogolesa ngale anatigolika enda kutula na mwitu ayikala anyubita ninaka mwili tukabweko tunanena kaimbia nikamanthie mume na yui ninesokea baba imwana kei ukwenda mukai nui wotonya na angula engali azokuma ya mwao menda taito mbesa na mwitu sio kungulia makulu asu ena miaka 35 you now as we talk na senga ninza so sio koma idhisi ya mundu ina miaka 3 suya yitho ndeseka nabeke wucha 8 kitha waba metho ni kikauka ndeseka nabe miaka ya kwibagwa ndeseka nabeka utisu kabela na witu nuthela ukethia uneyona yo ndo ala kwanza mana kwibasha ukitwa mama nthu na tochi matoneka nundu ni matwanie kana ni mamuviye on na yundu ethia ukwete kumamantha ikatu thini wa stages ya marriage ndibilia muthuku miwanga ipolo ndabiti asia manyisia kutala miaka yakwa ni yose ngoye na chao ina uwe Mutwaano not a one to na like 4 stages ma stage ana kana matambya ana wa umetambya ye withi ye itambya yambe ni ila tuyita cut stage kana miaka ya mbaka na nila tumita ya kwambililia ndini wa Mutwaano ila ye between miaka 0 year and 10 years isu niyo miaka ya mbaka tumita ya mbaka niki ni miaka ya kumanyiana ni miaka ya kwita na baby ni dela mwana akwa kambe tu inyanga nya ukaenda ngogetwa we ukaenda ngogetwa we bisi ni dikae tunana ke counseling ni me akwe muthenya kika koma bute wakuwe mokikolia ngene seni mukwelewa nache kikakoma pe muthenya mundu kathi sitting yakomebo na niwo wachenda muno withia niki muno isie kaba aende sitting na ndwithia yetu na nake mayona kana chweke kana gikipika yeah baby no pasta darling sweetheart those names nisithela ukethia now you are busy in other things nasi ni between 0 year and 10 years ni wetete in marriage diwetete miakela ya kutwawa ya kusiawa onetha watwawa we miaka yana wambie otala 0 to 10 0 to 10 years ni miaka ya kuambia nile tumeasia nilo miaka ya kule kindu kita wa foundation na etha ni batonyeka muyaleta kutiana we na mukau au na Mutwaano kwa twa kibeti utiye mwenyu tiwona twaia ndisiana kama kila matwana mami ndo tiwona kibeti ai mundu ni watwana chuma ki na kibeti ushago ichati wa ushago kikone wa moko kindu gegweka na kitwa ya wa mume mabata machao mamume na kya mwitu mayasi ai ati we andethesi nyeni wa moyo ninoni mama umwe unaendie chathini cha unengwa muka ti muka mwana tisi cia cia unengwa muka mwana na yue ya kilasi mwenye ni wa moyo nondo yuni na kwata kabuba mwaki nina kwata mundu wa mbuni yangu nina kwata wanguti yake kwa atu ewa ndungata nake mwitu la weba ekanguta byezi ombwa alozizi za lele muthenya weba osu ewa wo akole swali nyene twengateje bya ndai twengatwike ngoi ni twike ngoi ya musi weba au mahalugeta mwana kya mukaba nenda ni manyenesa nuwe undwa kana ni mwaitu ukwenda muthukumi etha enda muthukumi no mumwandikia nye nditonyo twika muthukumi wa mundu na mwana kya mwe etha ndwithukise ndito cia mwaitu nisi ni ala mother's boy mwaitu tuthini ye muno atukunia ibalua tusome thise na thina na mundu utegwa mwaitu ndina we anake amwe sawa mwaitu yo manthia muthukumi na Mutwaano watilikila pau ni nenete ni miaka ya kulei foundation na thani batonyeka mundu muka ailite kwikala na mume wake mate kutanisia makekalani etha ewe ni wibasa ose muka ayake kala enake kambi numbi we Joseph ulo thuko majeshi thiwa watu akibeti na kulamu twalamu mwikaleba naku nikenda kikale chambe kumanya nundu niyo miaka ya kulan one another
andu ala matai kalania miaka nino makila cia muume o karitaya aikomania na kibeti lelo na jo kiendete kwa ciana nundu ndekalanie nake na nimo macia usuni wikiata ni ukie manyina ni naye we ninthi mama mo wakuya kwitu ni setu kundu gutajakalacia ngwataba ngalecha ngakwataba ngalecha nyengai wai mundu ucioka koni manya ngikata ninki nundu ndamanya muume yula andu matwana miaka eno niyo miaka ya kumanyana mokite matetanie mekane kila mekana momeanisie wendo gedimindi mundu ndo dhimindi dhimindi atioge mbiyo nikeino to ye kwe mindi ndo dhimindi asioke Mutwaano ethie no Mutwaano na niyo miaka ya usia walite kusia kuma mwaka wa mbe watwana na mwaka we 10 wabicha miaka 10 ntini wa marriage ubo wakusia tani cia nako na ekachu ethiwa ni mwathimu ni mwaetatamu cia echaema na miaka ya bika ethiwa baina kwatikana mwana ni hospitali na mwathi kuonthe look for another option mandai ubo wa adoption ama mtafute nchi ya ingine mpate mtoto nundo miaka ya kusia niyo isu pe miaka ya usia pepa pia miaka usia kana okithia nusia lotwa na tutia tutila twibandu tutia leti tutepyu nundu wa mundu kusia emuku ni nane ni ba ibindani nyingi nasia ukasisia kana kasi iweni kamwili tu ndikwa sia yetu masia ketha ke very sharp na lipia kukuokwa ukethia yeso sia kana wezia kana kakuru kana nge kaiwa manyawe miaka siyidana problems sita wasia two thing problems ilangu asia two thing problems ni tukwelewa kana kasi awa nikethana problem ya ini na no woman marriage yethana problem ya ini ini hata ukethia muikweleanwa ba na ba ndisi andu mayibania payo mwe we manyulu ondhe methame alaika na ndini wa andu mayibania kui mundu nthuka ondhe methame chao ondhe ni beautiful na handsome nundu moka mathambite na masano yensi yundu mwana Veronica sano kiwe tize nyauke kendi ukimanya ali yule swali kata yuma indi atwa wandu isi uyamuka kwache withie matoto mecha ukome nake withie angolaza kila kingo la wege mundu eza ne gwikara no gwe ni nathikie muno ni bwanongi una mekia ofan ndino watu mathalu tutu ikia on thini wa social media online hivyo akona simu ikoni ya muume wa mama imwe siwaambie mke wako hiyo sauti iko mingi arendios mume amwe hata siko kwa nyumba kwani uko wapi niko job na hiyo sauti anafanya na nani wikendi yandu masauti mena chao mena mo nandu na mese kuni yo miaka ya umanyana ni yo miaka ya kwandi just you and just mundu unayulwa the ungi unainthia kelangwe mutwike andu mekaba withia ni mutonya kwendania imwe na niyo miaka ya kusia niyo miaka ya kuya foundation jaweta chu kuya chao misingi na ni ya bata muno na niwe nasia eliwa ni mutwanite mwe miaka esu muyema kwemanwa it is a must mukaemanwa ndini wa maundu ma financials ukethia mbesa bana ba mukaemanwa ndini wa maundu ma inferiority complex nikana without otoye mundu ume withimbe waku nicho kilungati ku discourage always etha ni batonye kama ititwani mundu wejo nundu watwani mundu ume mwimaji kaje mukana winthi waku uminite university na watwani mundu wa form 4 mukangangana muno nundu mundu ume usiye kwatwa ni inferiority complex na yekwatwa ni kindu kita of insecurity na yambi ya kukuya ndiye ndawea nundu ndwisi ona no musinda wimbesa nyingi kumusinda no toende kana ume naenda ukukontrol au contain akwikie nini kaposini kake akwikie bukabosini kake akwikie chondoni chake kwa enda kufesia aikuya ndiye ndawea wiba ndikwenda kitindo chu kekundi chu munaenda chango na mwitu ndio chenda na ndikwenda mebuto na ndikwenda iskati onakoni nesi ndia lumeke bezokani yibe amu ya masa ndienda mubuto na bezo asia
kwanza oteikia muvuto enda muvuto yumetha meke bathukanyo kila mundu enda kulicha kila wendete. Asante musiaise katamba kwata utandithia ni tuciokithia o mituki. Musiaise windini wa kilungu cha Thambalala anatende na kunena nisayulua Matambya ma Mutwaano na ende ni kwa tuwa vikiana kuwa kana katika tiwa mwaka umwe kana nusu mwaka kana 0 years to miaka 10 ni stage ya mbaka na ende vivo vezi ya wa maundu maku manana kwa adjust akakuthi midi kusioka na sinu sia muthemba tausu na ende musiaise tutambanye mwe tende kuwa itambia ila lingi ya kuma miaka miongo ile ku miaka miongo itatu thieta wata na ni maundu meva waile ku expect ndeni wa Mutwaano miaka nisu na ende musiaise ndikuya awende na utumia ya mazpoa na wenda bandu bakuthumwa bena maliu maseo na bena nzebe nzeo patena maundu maingi na bandu bakul tembea ndeni wa Zamar Springs ndeni wa museo Masako wendete lelo ni wakuthi Nairobi welika ndeni wa soko wa kithini kumaba no kwithiwa utona kukwata Zamar Springs pena maliu maseo makienyeji maliu freshi on them umete mundani na ni musiaise tukuthocha tuendeye na kilungu kitu. Yes, asante nundu waba utawika tithi stage ya keli tuyoma stage ya mbe na stage ya mbe na ngumabeke nungwenda ikiangithio ni kana sex yitha yimuyo mwingi yitha yijulu na muno ala methame witha kila mundu nukwenda kila mundu nukwenda lakini ala methama yenda muno ni aume kwanza nibo akamjima enda sitting nundu mundu etitie kwitia utuko wonthe ndeiso there enda nundu ndisi anatwa kibeti na niki na ni labda nunejimite na nutwanie ku enda kika kila ona muthenya ona umaluka aicio koingiba aicio kaingibo na ndwisi mapinda maingi tha mundu nakenda na manyite sex ndwithia eigwa aithenwa ewa ithenwa mwitu mundu menda ewa ithenwa mwitu niwo withajigwa aithenwa na ingeju alangu etio sida makwani ni nukumbata mbona yakwadi siombata mbona miaka yana hata Mutwaano ni 5 mwina miaka yana 5 umwitu ndekwikata ndwisi no siaiye nake mumende ndayekata aiboa nisilai kwani yingi mundu mukani muito atiadite ochuma ke mecha kwikata nake mundu ume enda umukwatilila ndenda umweka ebuje bikite ba mukembia ebuja tumbwa inye pasita nyendo ndabesia mundu wiba mundu ambe unenga break nake mbia nye nditonya ndikala kibeti kinde ndokoma nacho ku sexy daji yitha yeyulu ndini wa miaka nisu na muno aume onaka nimetha mayenda lakini muno aume metha makanite mwaki mwingi ndio minasia mwaito eka muka mwana wedia kale na mume wake nundu wae makwikala nake we nukukomia akangi ndemo komia muthukumi ndemo komia mawiyani nundu ndwise nune manyise kindu tanato unata kaba mwanake nutonyo control sex onena batakasia ndieka na yikala na imanyisia mwe wake lakini jila watwana ni wakomo mundi walikokoma cha muka ukila muthenya ubikamia kwitha we very loose and you can't control yourself kumuka au beta ndwe makosa muthukumi kana kibeti cha plot mundu mukonge we plotini nundu wewa petitu stage 2 tumita donkey stage tumita donkey stage niki nundu niyo miaka ya utumbola wea niyo miaka ya ndokoma timita uniki niyo miaka ya investment we miaka 10 mwana ni wathi grade 2 kana grade 3 ethano ndo mutwa boarding ni wambe yomumiza chao peace na kokangikala kangikati bado ke school ko twambia ku invest ndeni wasiana sito nesio need kwibiwa school fees na nomba kane tungidi tu need muthukumi kombe thia mbesa ni shumete kila ibinda ila muna yele muina inathina ona muina badabata wa kwandika muthukumi ende yuni mwambia kwandika muthukumi yitha wa miaka ya investment na nigo ni encourage ya alame stage ni so please invest in that stage nundu baibandu bangi ukainvest na isi miaka ni bitite na yu etho wabicha miaka 30 wibicha miaka 30 etho watwanite wi miaka 30 so 60 wina miaka yana 60 na ndo athi retire na ndo invest ye ndo ambia kosa mbesa ya retire wambia kwa kanyumba ya ukoma waidite kwa kakira nendo nenga nendo nenda naka
ala maeme ilobi miaka nino ndikwasya winu ko kikale musi lakini ju miaka 10 ni nathile nthini wa ni mwikalile bu nyumba bwina mweme wa kuruta kitino kitino ndo ngulotile utisokie jundu swanie ubo wa kwa kanyumba musi uswani ubo wa munta uswani ubo wa the plot uswani ubo wa quick amount na muno nena afford sinusita wa liabilities lakini uimanda sinusita wa assets a business that can learn by itself peke ndo mudhukumi wanga Solomoni waneni ya mundu wa ui Proverbs 24 na 27 aisi ambao usianza uisio kanyomba plan a business that will learn by itself ukomete utho plot utonya kulikilia mbesa wikidara ukomete okethia mbesa ni sialika uime munda utonya kulikilia ukethia wona we lobi mbemba ni siagara na mbesa ni sialichwa chaune ni sialichwa mubuko nundu mwatengemea musala amutaweza nundu maundu ala mwina mmoni chao ni maingi muno Mona say create a business system, a business that can operate without you, something that can attract money. Kitonya ukusia mpesa, nundu niyo ibinda ya kuinvest. Kila kithia wakina thina nthini wa ibindani ju ni mazoea. They say you either mundu ena miaka 10 thini wa marriage tu apija miaka 10. Either watoto miaka 30 yu apija miaka yana. Miaka 40 kwa mundu ume. Libido ya ume yambe ya gwikata kuthea na yaka yikata kwambata pai matwanie thiyulu muno lakini twabicha miaka 40 libido ya ume yambe ya kuthea etha anaenda around itatu inya sienda siolekete ile nenda unena na mama weke obua mume mweme umana bisi timu sia bika ejino si wingi ya mume dusi ni kwenda na mume oka ethi akuna kalaundi kamwa ndia se wo kula wesile ndia se be kula wesila ndia se winaka yani dabio swani ya mume wake enaka lakini ni ndonya kwasia almost 90% maibindani yu ni mathe ya libido ntionthe na mathe mayeka undu ulamaneka kila kingi nundu wa commitments nyingi ndio niwe pinda ya invest ya kuinvest na mena a lot of involvement montumio kana kake ke school no sembete ama nyobo wa school enda kwa ka plot enda kwa kanyumba musi enda kweka akili juni ya kuwa sindu chao nyingi ndakwatene nobo wa beb na niwe beb yambe ya kweka yambe yaoka yambe yaoka nundu yui ndena siana nuo kwambia eta baby kaneta kalake litukake baby niko wabio kwambia oketa ni nseme ngona mwana school visiting na pi school kwenda kabisi ne bindane yeni wa mwana wa mina form 4 niwendete college ne bindane je nigo kwina madhina na aya na ba na mutumia ndwithi asembete up and down kwa unundu wake tumichu libido yithea na nundu wa stress na depression amwe mayambi ya kwamba twani nthakame mayambi yo wa sukali mayambi ya tusamtu problems ila tusita tila mawauma kwikala vithia ena wawe na talo kunywa kwa nundu wake tumichu libido yende na kwikala aya na chokela kingi ndu sina kekibeti kike kiosia na yuki nikilikile ndeni wa family planning kabisa ni kenda kisiye kikekata na tuina neni ebindane jingi ti kwananga ndawai lakini sio ni si affect ya aume isite ya sel libido ya aume nundu mukando nyusa natisho ikala anywete nikenda ndakese kuitapa ku libido yithea na ya mukai yambata na nundu wachu pailika kindu kita wa miscommunication in that family kuilika kindu kita wa mistrust na nundu wasiendu kuilika iteta nangana niyo nombea witness musiaise wakwa jua la mendeni wa stage Yesu including Grace wa Kalama hizo familia yanga zinakuanga na mashida ya communication it's like you don't communicate there's a communication barrier nundu wa mazoea ndio sina wetha mazoea ni mundu mukatu wa wetha na wenye ayitwa ni mume ndo ithia ni wigida asembe bebe we asiata wenda atwawa lakini kalanga na ndo siana ni siana neba na yona siana si umutete aketa wa ni mume iwe ngania aje we asiata we na mume itonyela nyuma ndo ithia ndio kwike ndio kwetiu akwetiu sisi chao simo yu
kwina thina wa simu ibindani ye yani witonyelela nyumba ke kibetike simoni muzena agejaone simoni acio ciana cie bingite nyumba cie simoni it's a demon yone yikitenesa lakini ni yikitahamu ndivyo kibeti watonyela wako nao tina ni watonyelela kwita matangu maku na choki yo simoni kikweti yo chat enda road kuparabara enda road hello babe isiki ndina si lazima kitia chat kindu kithuku kana kindini waone kikweti yo sija ni chao kiende kiko jadi neba kana kwa ito TikTok kitiri wa TikTok ene kana kiku na kemuume ndatonyela ndwethi abe mundu kwikata ukweti obo wake kwanza muthukumi ni wambia kwikata kumsafu alamena mithukumi kana ciana nicio cio musafu kwanza kibeti ni kyakie uya muume pio ciana nicio cikata ngina cie nyumba na nicio ciebwale nina neni ebidane nyingi bana cia ibeti tweka nina tabia isu edwa leu ni wa ne muthukumi ase ni mendete mundu la umanenga service no uthio ukebwa leu ukaete chao mweme no uthio kamwete okewe mesani niki unenga muthukumi wiholote wake awe nundu wiwiani lakini wabika ebuya mweme leu toya mweme ukiwe kidhambioni sindu sio kozu kwina mazoea nasa miscommunication na ngijuni mambi yako ebithiranila ila mana atwani mana transparent mana thambalalite ni mana thambalalite indi junundu kuyangime na tumibango twajao twakando mayambi ya kwiki ile sita wa password thene wa simu ikoneke nundu pesindu siake otenda ioneka mutumia pe maundu make otenda ioneka na kyo kibeti maundu macho bute kwenda kioneka kila kingi ni problem ya kwa isiana siana inene bie ndo iseyila we munini siombua mwana akwa loko ya tolo mundu twa kutunini ni kwewa we mwaimu gela nisikweya ukela wikunya ngilesi makalama maitonya yani pastor wate no wenda ya mutiso yumeana amutiso na ala mugo makwa yume binya muno nundu mundu sini mundu mui ni mundu muima na we mutabyo ekitata alete ndo yasembe nundu ni maimie yuko ya siana siabi kama ni mwesi alika tracks na ingi si alea school si alika itindoni nundu waila tumita peer pressure si asukumwa ni tindo bibi ya yuko ya isiana na kukwete chao kwina dhina yupa amu kibeti kina dhina wa mume bibi do ni giana ni theye no kama kana kakateze yo ketha kayu thelo ketho muti ijo kidi makolile tina ni makulu baikulia muzee wako ekili alikabo ndo kweka ni mubataka nani kata na ke museno ndo nukenda proof ni mundu ume aikuya kala nesa ngukome onetha baikindu mwana kitio anambia pastor agita onumaya anambia musi agita onumaya nundu baikindu kiekuma na nundu nukwenda amwikithie mutumia na ni mundu ume ayithi akaba umaitumalo nini mwamu ya inaye Mutwaano tei mwakeka yoba wakanyumba alama kama atedia wiyamana kuna sa challenges siya kwea ni siethi ya wapo ndini wa that stage na ngainali likane Mutwaano nono mwa Mutwaano yina thina lakini nane na nasi ati stage ni no please invest nundu bebi ndo taka invest asante na ni nundu evi nda TV kiana kumana Matambya so kana stage swile lakini musiasi no manakana katikati ya mwaka utemu biku na miaka 10 pe stage itawayambaka na kuma miaka 10 tu miaka miongo eliku stage itawayengoi na stage suniyo ya kuinvest ya kusomethia ngida miaka 10 niyo stage ya kumana na adjust na kusia eni musiasi ndi kwatikana wabikiana utetheka tikomane unende no kilungu cha twadimwe na ende no wathanda tukide tukaende ya nesomo yitu nikera tumane stage siswinge ile kana Matambya swegeli ma Mutwaano nimeva ende Grace ndoje musiaisi munondo kwate atakuwa metuke. Thank you so mbua mwana akwa musiaisi ani mubeano ndo wako twethukeisa nini kwene kithilani ngaya kwathime one reference Grace Kalama kwake ni muumando nutonya umbona kwa namba cia simu 0717292812 nutonya umbona namba ni langi ya 07399993 vonga ya kwathime withiwe na kiwiyo kiseo Mutwaano wa kwi stage yiva ngaina unenge hui wa kwikala stage ni so we love you so much muthenya musio na chuma kiseo tukomana ingi wa thandana
Asante. Tiwa nesa musiaise no ithi wanakiwa iyo chakwa ila.